Hakasen ko bakandai ya rung ke India syaka final Hakasap Championship. Ke India kan ya kun berca ya keri kuwe haka South Rik ubenai ben neu hakapor neu steng men. Kejing kun final kan long kejing la kai ku internet ha deng ke India bat keri kuwe. Keri kuwe dai Hakasen ko banung kong bakapoi syaka final kat ba ke India dai Hakasen ko bakandai. Bro artili kiri ki bala ya rung syaka semifinal dai nagajo ke grup kata na ke grup E. Ke India kadon hakardan ke bar tak kebuna tang ke kol again ya keri kuwe. Pat bro artili kiri kelarung syaka semifinal ban pois don syaka final ban ya kendo biang ha ke final. Hawa pai syaka India ko dap job rasen ya kasap championship kadon jingkermen ban job ha kesen ke bakandai. Hawa pai syaka jingyo rung ke India syaka final day haden ke jingjob ya keri Lebanon dasau la arkul lengba katai mereka. Hadin ke jingnya kun ke bahpo kendai permanent umdon bala ban tep gol wat hadin barak ke extra time pro umla ban rai manoban job ya ke jingnya lekai handrai lahab ban rai lengba katai breka ke India bro sangut ki tep syakol kat ba arngut ki rang lekai ke Lebanon ki klem tep kata ubashud ban hungkong ban ubashud basau habo pai pat syakari kuwait kelayo ban rung syaka final hadin bakala ban penrem ya ke Bangladesh daiwei lanot gol Leng bakan nigi sikul ba koridor ha ke extra time bala tep daw adu bula amar la pelong e ke Kuwait ban poi Hakasen ke benungkong syaka final Hakasap Championship. Habo pais ke pat ku kubor urang lekai bepau ke ri Morocco na ke klub Chelsea ulamut ban penyeso syaka klub Al Nassr hagador kumba kan million euro. Ni urang lekai ulamut ban yelekai lang baru Cristiano Ronaldo haga klub Al Nassr. Henry hadin bala poi pat ha ke medical test ula syak kentain. Kadau bala pelong yau Hakim Ziyech ban syak kentain ban join je klub Al Nassr dai hadin pembiang ka medical test. Kat kum kripor lakena bau Hakim Ziyech udon ke jing mensau hakimat khosil padudon ro ka jing pang syadem. Henry nagaliang Hakim Ziyech ula kentai ya ga ne ke report. Rai nagani kadau klub Al Nassr klub persang ban wat da uai pia ha ke jeka ajemu. Hakim Ziyech undang yai ne bat klub Chelsea kat adu minta. Kuman pen kemau ha ke semai baladap Hakim Ziyech ulamut ban join syaka klub PSG. Henry ha ke sing ke bakado klub Chelsea kala bakala ban sen kikot kisla badan kam na ke minta jeng Teperlak tang kini ngin sai kendo pat ha ke video khoblai shibona.